米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O sakaji orib a bangji yes， 耶稣是生命的粮。Saligaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap to suar nukawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以约翰尼16 Acefang 25 Atusir Suarsa Pasuarsa Ciyes I Jangraan O Sakaci Orib A Panggaku O Taini Ai I Takwanan A Tamlaw I Caay Toko Mama Cahyo O Pasuarinay A Mitier I Takwanan A Tamlaw I Caay Toko Mama Suaw To Laos和拧拉沙岸。约翰福音第6章35节说，耶稣对他们说，我就是生命的食粮，到我这里来的永远不饿，信我的永远不渴。Saligakaw yo sarumiat sa kita a malalok a matayar to sa kangaayaw no orib I akatawalan ita dengan I laluma no siniasa ni Yes Kristo tarahker atau ciri hatay ko urip no mita. Mitier kita ci Yes Kristoan ta pakafiro ami siayaw to masa maamaanay a lemak。当我们为了生活终日忙碌时，不要忘记，只有在耶稣基督的恩典中，我们才有知足和平安的生命。我们靠着耶稣基督，能够适应任何的生活情况。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao， yo mi ditemuh kako to falohai a mihzaan I， nanay pataneteken iso ko falojua ako。Ta caay toko kacangootan atau kararimaan no orib ko ninengnengan ako. Nika tatadipahak ko falujua ako I laluma no kalufahay a mikumi no miso。主啊，当我迎接新的一年时，愿你坚固我的信心，使我不再定睛自己的缺乏和软弱，而是在你丰盛的恩典中满有喜乐。Pakai ni I tatamaan a ngangan no tapang ci Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas Kesu， 愿上帝祝福你，平安。